Mwiriwe neza, aya ni amakuru agezweho muri aka kanya, by'umwihariko itangazo riturutse muri Perezidanse ya Repubulika. Ashingiye ku biteganwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 80, none kwa 23 Nzeri 2024, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abasenateri bakurikira: Bwana François Xavier Karinda, Madame Bibiane Gahamanyi Mbaye, Madame Osta Kayitesi na Madame Sorina Nyirahabimana. Bikorewe i Kigali kuwa 23 mu kwezi kwa 9 2024, n'itangazo riturutse muri Perezidanse ya Repubulika y'u Rwanda. Turabasubiriramo. Ashingiye ku biteganwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 80, none kuwa 23 Nzeri 2024, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abasenateri bakurikira: Bwana François Xavier Karinda, Madame Bibiane Gahamanyi Mbaye, Madame Osta Kayitesi na Madame Sorina Nyirahabimana. Bikorewe i Kigali kuwa 23 kwezi kwa 9 2024. N'itangazo riturutse muri Perezidanse ya Repubulika y'u Rwanda. Murakoze cyane.